I would protest against ahubwo aba bigaragambya bakabaye bigaragambiriza guverinoma yabo n'ubuyobozi bwabo. Rwose ndamutse mbonye uburyo bwo kuvugana nabo imbona nkubone, nababwira ko ibyo bari kwigaragambiriza atari byo. Ababwira ni mutangire kuri perezida wanyu na guverinoma yanyu, abo nibo bari gukemura ibibazo byanyu mu buryo butari bwo. Cyo nicyo gisubizo. Uwo ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ku baturage yise beza ba Kongo ko imyigaragambyo barimo nta shingiro. Ku rwego rw'uko imvugo yakoresheje asa nk'uwayihubukiye byo kuvuga ko abakongomani ni igisanzwe ntabwo naho uyu kandi n'umusesenguzi muri politike n'ubundi nabo bakomeje kunenga amagambo ya Muyaya n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wavuze ko nta munyekongo uvuga ikinyarwanda ubaho ndetse ko bidasobanutse. Hagataho kandi umubano w'u Rwanda na Kongo ukomeje kuzamba no kuzamo agatotsi. Biradusubiza inyuma gato mu byabaye muri iki cyumweru, aho itsinda ry'urubyiruko rw'Kinshasa rimaze igihe rizenguruka mu mihanda aba bamagana igihugu cy'u Rwanda, ndetse ku ya 28 Kamena iri tsinda ryatwitse inzu n'imodoka by'umuhanzi Fally Ipupa. N'ibikorwa byakozwe n'uru rubyiruko ruvuga ko rwiyemeje kudurumbanya uwo mujyi mu iturufu yo guhangana n'u Rwanda. Icyo gihe byakozwe ubwo Fally Ipupa yari mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yari yitabiriye ibirori byateguwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Polisi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo gihe mu buryo bwihuse yahise itabara, ndetse inagaragaza ko yataye muri yombi abantu 5 bakekwaho kugira uruhare muri ibyo bikorwa. Amakuru aravuga ko abatwikiye Fally Ipupa batishimiye ibyo birori yitabiriye byateguwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ndetse izi ntagondwa ngo zishinja Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kutagaragaza ko ashyigikiye byeruye leta ya Tshisekedi mu gushinza u Rwanda kuyitera binyuze mu mutwe wa M23. Ku rundi ruhande ariko mu kiganiro n'abanyamakuru, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aherutse kugirana nabo yasabye abaturage ba Kongo kumenya impamvu yatuma bigaragambya ko ntaho ihuriye n'uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ahubwo kandi abasaba kwamagana abayobozi babo badakemura ibibazo. Umukuru w'igihugu yabivuze nyuma y'aho umunyamakuru wa Al Jazeera ukorera i Nairobi yamubajije icyo avuga ku bateganya kwigaragambya muri Kongo bagaragaza ko badashyigikiye uruzinduko rwa Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu gihugu cyabo. Perezida Macron watangiye uruzinduko muri Afurika ahereye muri Gabo, ubundi yateganyijwe ko azajya muri Angola, ajya muri Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko abaturage beza ba Kongo bashaka kwigaragambya kubera ko Macron azabasura, bibeshya ku cyo bakwiriye kuba bigaragambiriza nabo bakwiriye kwigaragambya bamagana. I would tell the protesters that it's unfortunate they may not nabwira ruriya rubyiruko ruri kwigaragambya ko mu by'ukuri batazi neza icyo bigaragambiriza. Ntabwo bakabaye bamagana uruzinduko rwa Macron kuko si urwo nyirabayazana b'ibibazo bafite. Because the visit is not the problem, it's not the cause of the problem. If you are protesting against the M23, niba kandi bari kwamagana M23, iyo myigaragambyo yabo nayo ni uguta umwanya, kandi ntabwo yakemura ikibazo cyabo kuko M23 siyo kibazo. and isn't going to address your problem because it is not the problem. So my response to the protesters therefore would be, I ahubwo would protest aba bigaragambya against bakabaye bigaragambiriza guverinoma yabo n'ubuyobozi bwabo. Rwose ndamutse mbonye uburyo bwo kuvugana nabo imbona nkubone, nababwira ko ibyo bari kwigaragambiriza atari byo. Ababwira ni mutangire kuri perezida wanyu na guverinoma yanyu, abo nibo bari gukemura ibibazo byanyu mu buryo butari bwo. Cyo nicyo gisubizo. That is my answer. Naho ku ruzinduko rwa Macron azagirira muri Kongo nta kibazo mbibonamo. Wenda arashaka gutanga umusanzu ngo amahoro akenewe muri aka karere no muri Kongo aboneke. Niba hari icyo yafasha mu kugarura ayo mahoro, ese byampungabanya iki? So two things: one, the protesters
the very good people of Congo protesting. rero icya mbere nk'uko nabivuze abo baturage beza ba Kongo bari kwigaragambiriza ibitari byo ahubwo bakabiretse bagakora ibindi bagakwiriye kuba bakora. They need to take it somewhere else or to be doing something else that they should be doing. Nubwo bimeze bityo ariko ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ryasabye abaturage kuzereka Macron urugwiro. Ababikurikiranira hafi ariko bagaragaza ko urugendo rwa Perezida Emmanuel Macron rukomeje gutandukanya abanyekongo mu bitekerezo. Imvugo z'abayobozi bamwe muri Kongo zatumye abaturage bishyira barizana maze bashinja Perezida Emmanuel Macron kuba inshuti ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Icyo gihe kandi byatumye n'ishyaka UDPS rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi naryo ryihutira gusohora itangazo rishishikariza abaturage bakiriya gihugu kuzakirana urugwiro Emmanuel Macron. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka Augustin Kabuya yavuze ko Perezida w'u Bufaransa azagira ikishasa ku ya 4 z'uku kwezi kwa gatatu mu rugendo rugamije gukomeza umubano hagati y'ibihugu byombi. Anasaba abayoboke b'ishyaka kuzamwakirana urugwiro kuri uwo munsi. Iri tangazo rikaba ryarasohotse n'ubundi nyuma yaho izo ntagondwa z'urubyiruko rwiyita abatalibani rutwitse iyo nzu y'uwo muhanzi Ifari Ipupa. Icyakora kandi kuva imirwano yakubura hagati y'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23, umubano hagati y'u Rwanda na Kongo wakomeje kuzamo agatotsi kenshi, ndetse Kongo ishinja u Rwanda gutera inkungu uwo mutwe wa M23 n'ibirego u Rwanda ariko mu bihe byose rwahakanye rukagaragaza ko bibera muri Kongo hari ikibazo bwite cya Kongo. Ariko kandi kugeza amagingo ya imvugo zihembera urwango zikomeje gukwirakwizwa, ndetse abavuga ikinyarwanda muri Kongo bakomeje gukorerwa ibikorwa byo gutotezwa no kwicwa. Nkaho bidahagije, inkuru igezweho uyu munsi nuko kandi Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, we yeruye akavuga ko nta munyekongo uvuga ikinyarwanda ubaho, ndetse ko bidasobanutse. N'amagambo akomeye yavugiye mu kiganiro n'itangazamakuru, aho yavuze ko iyi mvugo y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ikwiriye gukurwaho kuko ari amayeri y'abakoloni n'amahanga ashaka kwigira abavugizi b'aba baturage. Muyaya yavuze ko aho gukoresha iyi mvugo bajya bavuga ko ari abahutu n'abatutsi, ko cyane ko iki gihugu kigizwe n'amoko menshi y'abaturage barimo abaruba, abanande n'abandi. Anongeraho ko iyi mvugo y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ari igikorwa abakoloni begetse ku gihugu cyigenga cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1885, ndetse ko ari uburyo bwifashishwa na bimwe mu bihugu n'imiryango mpuzamahanga mu kwigira abavugizi babo baturage. Icyakora kandi ku rundi ruhande, imvugo ya Muyaya, inzobere muri politike zisanga ari amagambo yahubukiwe kandi ngo ashobora no kuzagira ingaruka. Kuri iyi ngingo navuganye na Ismael Buganani, n'umusesenguzi muri politike akaba n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Natangiye mubaza uko yakiriye aya magambo. Ku rwego rw'uko imvugo yakoresheje asa nk'uwayihubukiye, byo guhubuka kw'abakongomani ni igisanzwe, ntabwo byantangaza kuko ubwe hari ibiganiro yagiranye n'abanyamakuru bigaragaza ko bakoresha abatutsi, abahima, bakoresha muri kinyarwanda. Si ubwa mbere bivuze, se n'ubwa kabiri, gusa namaze no guhindura ibintu byinshi agaragaza ko n'abo batutsi n'abatutsi muri Kongo batari abakongomani ahubwo ari abanyarwanda. Nabyo yarabivuze. None hatangiye kuvuga ko n'ururimi rw'ikinyarwanda rudakoreshwa muri Kongo. Ubwo rero urumva ko kwivuguruza ntawe byatangaza, ahubwo yarakwiye, biteye isoni n'agahinda, yarakwiye guhindura politike yo kubeshya kuko nta kizabagezaho. Nibahindure politike yo kutavugisha ukuri, nta kizageza kuri Kongo, ahubwo bizatuma byari bimaze kugerwaho bisubira inyuma. Byari byifujwe ko byagerwaho bitagerwaho nk'uko bisanzwe kubera imiyoborere mibi y'abayobozi ba Kongo, harimo n'uyu Muyaya Patrick, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Kuri iyo interview cyangwa ku kiganiro, umuvugizi wa Kongo ariwe Patrick Muyaya yavuze ko mu by'ukuri nta munyekongo uvuga ikinyarwanda. Ibyo ari byo byose ntawe uyobeye uburyo abayobozi ba Kongo muri kino gihe
batangiye kugoreka amateka kandi bazi neza ko ibyo bavuga hari ibimenyetso bigaragara, ahubwo nanatangazwa no kumva ubwe abivuga kandi azi neza ko hari abakongomani kavukire bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, yewe bashobora no kuba navuga ko amateka atanabagezeho yo kuba bakatirwa imipaka, nk'uko tuvuga ngo bamwe mu bakongomani bavuga ikinyarwanda cyane cyane dushaka kuvuga abanyamurenge, dushaka kuvuga abatutsi bo muri Kongo muri ino minsi bagirirwa nabi kubera ibyo byose bazira uko baremwe ndetse n'ururimi rw'ikinyarwanda bakoresha. Aha rero nshobora no kujyana kure nkamwereka ko, cyangwa se umuntu akamwereka ko ibyo avuga ibyo ari byo byose ntabwo azi ibyo avuga, uretse guhakana ibintu mbona ko rimwe na rimwe wibaza imiyoborere, ubwenge bw'abayobozi ba Kongo aho buri, ariko ntibinatangaje kuko niko bameze, niko buri gihe babayeho. Ibyo rero ntumva ko ntawashyigikira cyangwa ngo ajye inyuma y'ibyo avuga. Icyangombwa ni uko bizwi neza ko ururimi rw'ikinyarwanda ruvugwa na bamwe mu bakongomani bitewe n'amateka babayemo. Ubwo ndashaka kuvuga abatutsi bo muri Kongo bamwe ndetse n'abahutu bamwe muri Kongo bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Murazi ko amateka yakasemo igice kinini cy'u Rwanda kijya muri kariya gace mu myaka na mbere y'ubukoloni, kuko byakaswe mu myaka hafi y'igabanwa ry'ibihugu hagati mu gihe igihugu cy'Ubudage cyari kimaze gutsindwa. Ikindi mu mwaka w'1910 murazi neza ko ayo ni amateka mu gihugu cy'Ububiligi habereye inama yo kugabana utu duce, aho Ububiligi bwari buhawe u Rwanda na Kongo. Aho rero ibyo ari byose atirengagije n'amateka, azi neza ko hari igipande cyangwa se igice kimwe cyagiye ku ruhande rwa Kongo, nk'uko cyagiye no ku ruhande rwa Uganda n'u Burundi na za Tanzania. Aho rero harimo abanyarwanda, harimo abanyamahanga, cyangwa se harimo bamwe mu bamaze kubona ubwenegihugu bw'ibyo bihugu bahoze ari abanyarwanda bagikoresha kugeza amagingo ayo ururimi rw'ikinyarwanda. Ubwo rero numva ko byatangaza kumva Patrick Muyaya, kuko n'ubundi birazwi neza ko atari icyo gusa hakanye. Mwibuke neza ko na FDLR yahakanye ko itari muri kiriya gihugu afatanyije na Perezida Tshisekedi. Ubwo rero byari byose ibimenyetso birahari. Hari abanyarwanda mu by'ukuri bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, hari abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Iyo mvuze abanyarwanda bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bashaka kuvuga za FDLR ziri muri kiriya gihugu zishyigikiwe na leta yabo. Hakabamo n'abakongomani b'abatutsi n'abanyamurenge bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse bagira n'aho baruzizwa bakicwa kubera kuvuga ikinyarwanda, cyangwa kubera gusa na bamwe mu banyarwanda cyangwa abandi ubwoko bwabo ushobora kugira aho buhurira n'ubwoko abanyarwanda, cyangwa se bamwe mu Baganda, cyangwa se bamwe mu bakongomani, mu Batanzania, ubwoko bashobora guhuriraho nabo bose bari kwicwa. Nkumva rero ibyo ntawe byatangaza muri makeya, kuko ibyo avuga nimenya ntabyo azi, nta n'ibyo azanamenya, kubera ko imyumvire ye mu rwego rw'inyungu za politiki bashaka kugeraho ntacyo byamugezaho, kuko nta nubwo ari nawe uje guca ko hari ururimi rw'ikinyarwanda rukoreshwa muri Kongo. Uyu ni wo musozi w'inkuru ndende twatubafitiye y'uyu munsi. Utarakanda subscribe nako kamenyetso k'umutuku kandi so subscribe, amakuru n'ibiganiro byacu bya politike bikajya bikugeraho uri uwa mbere. Ndabashimiye. Kanda aho hatukura handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video utasanga handi. Zoom TV 24.